Šandor Maraj ili Maraj Šandor, kako bi Mađari rekli, rođen je u Kaši 1900. godine u Austro-Ugarskoj monarhiji. Danas je taj grad poznatiji pod imenom Košice. Iako je gotovo polovinu života proveo u emigraciji kao politički emigrant i nepomirljivi neprijatelj komunizma, ovaj čovjek nikada nije prestao da se okreće poreklu, zemlji i jeziku kojima je pripadao. Pritom, bio je istinski građanin sveta, veliki erudita, pravi gospodin koji uvek prvo preispita sebe, pa druge. Otmenog držanja, jako visok, gotovo 2 metra, dostojanstven, temeljan, držao se uspravno i mirno tokom velikih potresa koji su pratili njegov život. Inspirisan radom i pisanjem velikog avanturiste Đule Krudija, kome će u potpunosti posvetiti docnije jedan svoj roman, Maraj počinje da piše. Radi kao novinar, ali sve češće objavljuje i svoje literarne radove. Interesantno je napomenuti da je među prvima pisao Kafki, još dok je ovaj bio živ. Marajevo remek delo Sveće gore do kraja objavljeno je 1942. i do danas se reobjavljuje, čita, voli i tumači. To je priča o tajanstvenom gostu, koga je domaćin, stari plemić, dugo čekao. Razgovarat će njih dvojica cele noći o jednom vremenu, o prijateljstvu, o putovanjima, ali i o smrti i izdaji. Maraj je bio jako osetljiv na nepravdu i mnogo je pisao o ljudskom stradanju, veličajući umetnost, prijateljstvo, praštanje, hrabrost i nadasve želju za spoznajom. Neki njegovi romani, ali i dnevnički zapisi, spadaju u onu literaturu koja bi se mogla nazvati sveprožimajućom. Svet koji je Maraj osmislio obavije se oko vas i pripadate mu, preispitujući se zajedno sa njegovim likovima. Šandor Maraj govorio je da postoje 3 načina, 3 puta kako možemo da se krećemo kroz život. Odisejev put, Faustov put ili Hristov put. Sve ostalo su, rekao je, poreski obveznici. Šta god da odaberemo, svima nam je potrebna dobra književnost, u ovom slučaju i najbolja.